clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule mei ni kuwa sang ni som ni panga ania India le Pakistan buaina chanchin thar langsar zualte ilo ngai thaliangu Indian Armed Forces ten hlothling taka Operation Sindur an nei nuwa nimin ninga ni khan all party meeting nei ania hei hi April ni som ni pahnia pahalgam be na thlen nuwa political party leader sang te inmu khom voi ni nani meeting kai shoi tu Defense Minister Rajnath Singh chuan Operation Sindur a firfiak pol mi le sa mi za don an thi thule Operation Sindur chu kalpui zel alani thu asoi nimina all party meeting nei hi kai shoya sarkar lamayo in Union Minister sang Amit Shah S Jaisankar JP Nadda le Nirmala Sitharaman tetelin Abdullah Matangin Rahul Gandhi le Mallikarjun Kharge Sandeep Bandyopadhyay TR Balu te chu meeting a tel shoi tu lok zualte hanni Defense Minister Singh chuan Operation Sindur nei ani dan kim chang takina soi Rajnath Singh chuan party shoi tu te na Operation hi kalpui mek zel ani thu soin Pakistan in India akable tani chuan India in achang le ngei don ani atia India in firfiak pola be chungchanga hian Pakistan lam chuan chan let ngei antum ni in nilai ni khan an lo soilang to ani Ministry of Defense chuan nimin khan Pakistan in India sipai mun ran be let atumna chu lodan sak ani thu atar lang boka aron be tumnia soijinga hian Adampur Batinda le Chandigarh tel mei ni sari zan le mei ni ria jinglam khan India marlam le khothlang lama sipai mun te chu drone le missile mangaron be tumani ma se heng te hi integrated counter UAS grid le air defense system mangin lodan cha an ni ti in heng mun sanga anthil ka thak thema changin Pakistan hian ron be atum ngei ti po chiang le ti asoyani nilai ni Operation Sindur nei nuwa Pakistan sipai ten Jammu and Kashmira line of control nai vai district palia thingtlang khuate an pong kana thi chu mi som panni an ting to an jinga hian nau pang pathuman tel hliam tur hi mi som nga le pakhatanom bok pun sektora LOC bula Pakistan sipai te silai me puwa hian India sipai pakhata thi tel bokani Indian Operation Sindur akalpui nuwa Pakistan le India ramri naya state sang Rajasthan le Punjab ati chuan boruak so sang le thei ania wangin ven himna khawle zual joka kalpui chun zomani heng state pania sikul te chu khar vek ri ni in police le official engma zat chol la te po an leaf la cancel sakin na thok tura ko le tan ni bok Punjab hian Pakistan nen hian ramri in tom kilometer zanga somthum le pani nein Rajasthan nen hian ramri kilometer sang khat som saria thui anin tom bokani heng state huam chung ramri nai district paruka sikul te hi khar vek ri anni Pakistan le POK huam chunga firfiak polin khwarna beina tana ral thuam man loitering munition sky sticker kha ral thuam chonom tangni in India timhing thatu ani chunjom po arinom firfiak pol beina tana ral thuam man suicide drone kamikaze drone le exploding drone tia an wa bokhi Bengaluru Alpha design le Israela Elbit security system thokdunin Bengaluru khothang lama an siamani Indian Army chun kumsang ni somni pakhat khan sky striker unit zadon an lo cha lok to ni sky striker hi unmanned aircraft system anga thlokin missile angina kap thung mun hlazok long range le tactical strike atana man tura duanani Pakistan National Security Council chuan nilai nia India sipai ten anram chunga beipuyan thlak chungchanga Pakistan sipai te chu ahun le chet lak dan andu dan nang taka chang le turin thunei na an peya Prime Minister Shehbaz Sharif kai shwain National Security Council meeting ne hian Cabinet Minister Chief Minister Service Chief le senior officer te an telani NSC chuan thu chu asiama Pakistan chuan UN Charter article somnga le pakhat zuin mani ve in ve na tan le India be pui tha ka wangin Pakistan mi poisoi lo ten nun na an chan chu changle turin dikna ani atia hemi chungchanga hian Pakistan Armed Forces chu atul an tianga mala turin thunei na pe kani ti in atar langani PM Sharif hian cabinet meeting a kole boka heiba ka parliament thu asoi kal tlangin anram mi puiten hena thilom dan kim chang apuang chuak bokang NSC chuan ram dang te chu dan lova India che dan international law abo che dan te chu riat pui turin a som boka
India chuan firfia kem aom nia an rin thu chuan lama mangin civil mi te chen na bial aron bitumani heiwang hian poisoi lo ten an thi pha civilian infrastructure po achiat pha bokani atiani ninga ni zandari le chan ve vela tangkhan India ram ri nai lama missile aron sur ta sung sung maya asur tir tu chu Pakistan ani ram ri naya khuate chu blackout ngal vek an ni bok Jaisalmer chung zone te Jammu chung zone te chu apuak eng pup pup maya kan S400 chhazia alo langa missile an ran ka lu hian India leilung adik man mi alo S400 hian alo sai thangau ngau mai ani tin Jammu University bula irana tanga ane suicide drone pani kahthlak man ani bok heng suicide bomb hi alo me ma Russia point Ukraine be nan sim irana tang alei ani kha abituma fu khana puak maya atere usia amana tlom boxia achimom nek ani mase India leilunga Pakistan atanga anron thon du te hian an na an thoklo veka van borua ka an thamral vekani kan air defense system hi athal he mai Pakistan lam hian air base anron bitum bera Pathankot Jammu le Srinagar te target tan an nei masa a mase soi tawangin kahthlak an lani zelri hetila hian Pakistan F-16 chu kahthlak ani ti confirm ani bok Punch le Rajouri Borwell po Pakistan lam hian mortar mangaron ka pinsel tam tak aron thlo lut to India point alo chang let ve me kani in kana hian asa hle to an chol mai chuan arinom to lawani soitwangin India hian Islamabad thlengin avarum thai to Lahore Pakistan Army headquarter po achu chenwala an air defense system battery ber po achu chia saka drone kap thatur po an nei tak si lawa chuan an se puirwa tuar ta tlok mayani ni zan chu an ran du tho bor khop maya kan S400 po chol man lova van lam chu al zoya ade chuai mai ni India la hian ein khwal telem pui moti mai turin tui asa huka akhuap lea asa le huk thina Pakistan lamtan po angeyom ngotinarinom engpo ni se tu ni tran rual hunania lowin ti Indian lo viau kha chu mia ni leng lo tan chuan ati chi lem lo mai the ni zan lala khan India na samang khengin missile ka blut ve mek boka Lahore po ava target ngal Pakistan jet fighter pathum kahthlak an ni to bokani ni zan khan Pakistan missile pariatin Jammu and Kashmira Satwari Samba RS Pura le Amria ka ania Indian Air Defense Unit ten heng missile ta hian lo kap thlaman vekani thudon danin Pakistan che dan hi Hamas hobin Israel an be dan nen ai nang hlea Pakistan sipai te hi Hamas firfiak te ang main an chea thamasa khan POK a Pakistan ISI le Hamas te hi anin munia thudon ania Pakistan sipai te hian Jammu Pathankot le Udhampura sipai te dinhmun chu missile le drone mangin an bitum nia thu donani Indian Army ten heng missile te hi an lo kap thaman vek thung defense lam thunei tu te soidanin ram chung khothlang lam ram rin hai khuwa te drone ngi mazat mu ania heng drone te hi Indian Air Defense System ten an lo kap thlavekani ni zandar som phatvel khan border security force ten Jammu and Kashmir Samba district a international boundary kan ruk tum firfiak te an lo kap boka hengba ka hian Pakistan sipai te hian Punjab a hmuningi mozat an ran kap boka Pathankot Jalandhar Amritsar le Batida te chu drone mangin an ran kapa heng drone te hi sipai ten an lo kap thaveka chiana lian tham athlen riat ani lawani Punjab hian Pakistan nen ramri kilometer zanga somnga le pathumaneya ven himna lama ain ral ring hlea State Health Department po darkar somni le pali in ral ring reng tura riat tir ani bokani May nisari jing khovar ma India in Pakistan chu jet fighter drone le missile manga Pakistan thlophel hote tombuk mun kwa jet Pakistan ramchunga mi anwa beithut wangin Pakistan chuan phuba la in aron thungrul ve mek zela thile hliam zat le jet fighter le drone le missile anin kahthlak sak zat an puanero thudik tak hriat harsa hle nimin me niriata po India le Pakistan te hi borua ka online ral sai zela leilama lines of control avela phei chuan leilam sipai te anin kap deuh renga soyani Pakistan chuan India sipai somni atanga somnga in kar kap hlum to angin Channel News Asia Singapore chuan an soi atia India eroin engma soi lo thung India hian me ni sari jing khowar ma Pakistan ramchunga Operation Sindur Court ne manga anwa beithut khan mi firfiak ho tombuk chu misala ka ania wangin terrorism sari chuang thatin anin soi ve bok
Pakistan line India Indo thona France siam Rafale Russia siam Su-30 le MiG-27 jet low kahthlak in anin soya India ero in Pakistan dot mulum soi mayani e anti sakthung Pakistan hian India jet fighter an kahthlak fin fiana ero entir tur an nei lo Chinese Foreign Ministry thupuang tu Lin Jian chuan Pakistan ten an ram Indo thlona J20C an man lo thu chu engma kashlove atiani Channel News Asia Singapore chuan Indian Senior Security Service pakhat aming soirem lo chuan jet fighter pathum te chu India ram chunga antla atini inazia kani social media chen khata le khovel media sanga Pakistan hoten India Indo thlona an kap thlangin anzia ka Pakistan anin soi theilain India ain soi thiam boka India Defense Ministry chuan thlona tlake them niom tak chu Rafael Indo thlona in fuel tank apai pon an bei tura zirjela an man thei turan pai satlia atul to lo nuwa pai mai thei thilani ti in Pakistan thil soi hi soi fiana ti chuakin an nui zat hle heti lai hian Pakistan PM chuan parliament a India Indo thlona an kap thlangei ni in a silve bok fuel tank te chu Indo thlona ten India ram chunga tul to lo ti in an pai nge an thlaupal ti chu fin fia thei ani silo Bloomberg News chuan Pakistan Foreign Minister Ajak Dar chuan J20C fighter an manga soin China Ambassador to Pakistan Jiang Zaidong chuan Ministry Jing Darli Khan Pakistan Foreign Ministry Office atlo ani atiani hetianga Pakistan ten India Indo thlona te an lo beile na hi China siam J20C jet fighter ni in an soya Chinese ho te chuan an jet fighter manga India Indo thlona kahthlak ani thu chu an social media site lartak Weibo a an soi ho ve na sakhopa Hu Ji Hin ex-editor-in-chief Global Times page chuan ui chata ti hian ron ziak China thil thiam na chuan France le Russia le pelina humta Taiwan khan lo sia in lau ro se ti in a ziak kher ani China hi Pakistan thlop tu le ral thuama chom tu berni in Stockholm International Peace and Research Institute chuan kumsak ni som pakwa tanga sakni som ni pathum chungin Pakistan ral thuam za somriat pani je chu China tanga anlak lu ani atia Masih Pakistan hi India hando tak tan chuan anau dewang economica atu chete pa International Monetary Fund atangin loan US dollar thluk le ding on sari an pu khialani nimina India chuan Pakistan ho ten John le Michelle mangin India marlam le khothlang lama military munan ron beya masih puyan khoi ma in ka thla kan ni atiani India Defense Ministry chuan Pakistan ram chunga air defense radar system an beiti soin Lahore le Rawalpindi khopuya military headquarter tepo an bom ti an soya Lahore khopui bula phei chuan Pakistan sipai pali in hliam na tak an tur phani nan soi Pakistan chuan India in John le Michelle manga anram an ka na chu somni panga an lo kap thani in an soi vebok India in Pakistan chu John manga ababe na hi Israel IAI siam harop drone sania he harop drone si hladeu deu thlok theile long range missile pai theani ti in International Institute for Strategic Studies Military Balance Report chona soi harop drone hian Lahore khopui bula Walton Airport India tanga kilometer somni pasari vela hla a Pakistan Air Defense Radar System kap chia tiani Pakistan sipai thupuang tu Lieutenant General Ahmed Sharif chuan harop drone wangin Sindh province a civilian in anthi pha atibok India le Pakistan hi Indona puitlinga anla lut lova anla in ral sai satlia deu mai ni berina langa Pakistan Defense Minister Khwaja Mohammed Asif chuan New York Times ne na India beina changle turin kanin buat sai meka ahun le mun tur kan soi theilo ahun taka kan che chhuwa kang ti ashilani nimina Pakistan PM Hoba National Security Council meeting chuan India in May ni sari zinga Pakistan an beya until ti dan chuna taka demin Indona thilti ania kanram le nam chan turin le ma ni in veng turin digna kan nei ani ti in Pakistan Armed Force kuta atulanga phubalak na le thungru na le ko turin thunei na an pe ani Iran Foreign Minister Abbas Arachi chu New Delhi tlo mekin Indian Foreign External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar nen anin koma India Foreign Minister chuan Pakistan sipai ten an changle tani chuan India point alu changle don ti asila India dinhmun te alo silfiani Prime Minister Narendra Modi point kar le EU ram chen khatlo atum chu tun lai
India le Pakistan boruak that lo wangin a thul bok India Foreign Ministry chuan tun ni chunga Pakistan ron ka na wangin civil mi som pathumin nunna an chan to ti in sipai pakhat ka hlumani atia heng thi te hi ram ri nai pun cha vek ni nan soi Pakistan hoten John le Michelle manga India an ron be hian Jammu and Kashmir ba ka Punjab state chung Amritsar Ludhiana le Chandigarh khuwa le Gujarat state a Bhuj khuwa an ron ka pa masia poya khoi main lo ti chiat vek an ni Pakistan opchin Kashmir vela chengmi sang ni changa don te chu sahim na zongin hun himzo ka tlan chia in anin sa seng to ani The Associated Press News chuan Federation of American Scientists le International Institute for Strategic Studies ten an soidanin India le Pakistan ral thuam nei dan hi in thlau hle in an soya India chuan sipai noi som pali sing sari sanga za sari som nga nein Pakistan chuan sipai noi ruk le sing ruk an neya Defense budget sang ni som ni pali a po India chu US dollar tluk le ding on som sari pali point pali ani lain Pakistan chu US dollar tluk le ding on riat point pali chaw ania nuclear warhead ero India in za som ni atanga za som riat nei tura chu tin Pakistan in za som thuma tanga za som sari vel nei turin an ngai atiani Indian PM Narendra Modi chuan India mi pui tele raldo mi te chu in ring renga oma in biak bona chiang tak nei reng turin a sila Defense Minister Rajnath Singh point Indian politician ho te hena Pakistan ram chunga be pui chuana chu akal mek zel ti a silbok India le Pakistan in kar boruak che mek zela tun ni chung lekin mi somli pasarin an thi pha to ti ani Indona chuan thudik athima saber an lo ti thinangin ale lam le lamin war propaganda thiam takin an vor da renga media war achak thin bok nen thudik ber riat harsal he thin ani eng boruak nge lo thleng zelang ilo thlir phot mayangu Operation Sindur Noya India in tum som ni pali lai Pakistan le Pakistan opchin Pakistan aka khan sipai mun pui ka tumna om lova amairo chu Islamabad chuan India marlam le khothlang lama India sipai mun te aka wangin India chuan air defense radar le mun nge moza ta ka pa Lahore po chu jinga chuan atel sarkar thu chuak chuan ni lai ni jinga Operation Sindur air strike an nei chuan Laskar-i Taiba le Jaish-i Mohammed temun chut chiat chia ani thu antar langa tumbing neya film khur taka che tani anti Pakistan sipai hun ka tumna omlo ania India sipai hun be ani chuan chan le na pek ngal ani tur thu po antar lang telani Nizan Khan Pakistan chuan sipai hun then khat Awan Tripura Srinagar Jammu Pathankot Amritsar Kapurthala Jalandhar Ludhiana Adampur Batinda Chandigarh Nal Phalodi Uttar Lai le Boost te chu John le Michelle manginan be ani Sarkar thu chuak chuan hengin be na te hi Integrated Counter UAS Grid le Air Defense System mangin kahthlak vek an ni hein be na sulnu mu chwa te hian Pakistan hian minran be nge ni ani ti ati chiang ani ati ani soilo kang nge in India chuan nimin khan Pakistan a Air Defense System an bitum chata nimin singa tangkan Indian Armed Force te chuan Air Defense radar le system Pakistan hun sang sangami an bituma India in a chan len na hi Pakistan thil tumna nen danglam na omlo Lahore Air Defense System phei chu na thok thelovati chiatani ti in sarkar thu chuak chuan atar langani Pakistan hian line of control atangin silai mangin Jammu and Kashmir ram hun sang sang Kupwara Baramulla Uri Punch Mendar le Rajouri sector ten kap nin soyani sarkar thu chuak chuan poi soilo mi som parukten nun nan chana heng zinga hian mei che pathum le nau panga chu Pakistani silai ka wang hian an thiani heta hian India chuan mortar le artillery mangin Pakistan hian chang le ta in ka na hi re pha bok Indian Armed Force chu tumbik ne ya film khur taka che an nia hei hi Pakistani sipai te po hian an za nge kan be sei atiani India le Pakistan te hi indo tak tak ma chon mai thein mani ram china tangin anin kap meka anindo tak tak chu ni berto maya chu tiang alo thlenga ni chuan van lam thunun tu ni apoimo dona Air Force lama tu nge ding changzo kang India hi khovel Air Force chakber te na palina ani meka chuti lain Pakistan ro pasari na hau mek thung an pani hian ral thuam tun lai berber du thu sam la nei chelo ma se fighter changkang sang chuang le pilot thiam tak tak nei ve an nia an da niam theilowang
tun boina ron chua chan bul pui ber chu April ni somni pahnia Kashmira thil thleng wang kha ania terrorist and Indian tourist an tha chiam wanga tun hi kangkai chhota ni hetilam hi chu soiwak to lowila boruwa ka sang chhozela full scale war ma chon thei din huna anding me kani rampani air force te hi van lama anin ton hunun ber chu sangni som pakwa khan ania indo tak tak full scale war ero athling lo hlawani tuna hian indo tak tak athling chawani chuan thilmak ani lowang lo thleng ta se enge an air force te din hun ve ve hian khai khin don teang tamlam kan te don ani chuan Pakistan ai chuan Indian Air Force chu achak zo ka ti theyanga the Indian Air Force hian aircraft sangni zathum nein active duty noi khal sing thum le sanga an nei meka khowela palina an ni phani khovel Air Force chakber USA chu na satakin datluk lo ma se IAF hian tun lai ral thuam changkang berber thanem tak akol vea ngai nep thei ani lo IAF hian tun lai khovel changkang to taka Air Force lawom tak a chial tel tura poi mo tak 5th generation fighter ani lova ma se wa nei thak takin Pakistan point anei big lo hlau Indian anga MM2 4th generation fighter thachung chuang ramdang Russia le France atanga import le siam chong thei tura license an nei Su-30 MKI Dassault Rafale MiG-29 Mirage 2000 le MiG-21 te ania maniram siam halte jas indigenous fighter halani bok India hian Air Force ti chak turin ral thuam nei tamin nei thalema se tunlaya poimo tak 5th generation steel fighter aircraft ani tlat lowa chumi wang chuan melmaram chung Pakistan ram chung van borua ka offensive operation vanei turin theina ani thalo hle ani hemia wang che hian sangni som pakwa po khan India aircraft MiG-21 chu Pakistan aircraft nen Pakistan ram chung borua ka dogfight an nei line an lo kap thlatwani India hian strategic bomber pakhat ma ani lo boka hengtia wang hian offensive operation air campaign lo tling tak melma teram chung borua ka vanei chu thilhar tak ani don ani Pakistan hi khovel Air Force chakte na pasari na ani meka ani tam aro puiti nairo ani lova Pakistan Air Force ero en niam ngot thei ani chuang lo khovel Air Force ha te na top 10 atling phani in sangkhazadi somthum pali military aircraft le singsari vel active duty troops nei ani vetlat India in ranking le ral thuam nei lama tlem jok ni ma se Pakistan territory venghim tur chuan an thatok ani ati theyang Pakistan Air Force ral thuam nei thatber chu F-16 Fighting Falcon somsari panga lion kola America tanga anlak lu te hi ania 4th generation fighter multi-role capabilities nei anni steel technology a thuam ni lo ma se F-16 Fighting Falcon te hi Indo tam tak lo tling taka ma chon to te anni tin Pakistan hian China fighter Chengdu J-10 Vigorous Dragon le JF-17 Thunder 4th generation fighter kolbok ma se F-16 ti lo hi chu India tan han la viau tur anom lo ati theyang achan chu PF fighter dang te chu 3rd generation Dassault Mirage 5 le Mirage 3 kumsang khazakwa sumruk pasari le sang khazakwa sumnga le pariata ami dai to te kha ania chung te chu PAF hian an la mangani PAF hian IAF te ang bukin stealth aircraft an nei big lova strategic bomber pakhat ma an nei lo bok hewang hian India ram chunga offensive operation nei turin theina an nei big lo India aya an din huna that lo le zual na chu India chuan S-400 Russia siam surface to air defense missile system thachung chuang ala nei zuani India le Pakistan ti hian khovel ram Air Force laum tak ni tura soi thei ral thuam tun lai le changkang big nei lo ve ve ma se main power an nei thatok lea anin be chiam point machine hek thei tak ani dona an pani ve ve hian nuclear bomb kap chuak thei fighter an nei miawa wangin ding changjok tur anom lo ni in Harrison Cass Defense and National Security writer US Air Force pilot ni chin bok chuna soya chaklo jok ni ai chuan nuclear a in ka mai an du theya in noi chimi ve ve an thangngot ani lo chuan chak jok an nom arinom lo hial ti in a soya enge ingai ve dan le nimin jing kho bar ma India in operation sindur hloting taka kalpui thei san jinga pakhat chu Pakistan ten an man mek Chinese siam radar system LY-80 10 India supersonic missile le
ballistic missile ka chu atelo intercept chu soilo alo detect man mi alo khani he LY80 hi kilometer za somnga bial chunga mel ma thlo na le missile te chu lo man ngal zung turwa duan ni ma se operation sindura khan an chiman ei lo ani Pakistan hian Narendra Modi Prime Minister ni tirkum sang ni som pali khan man mo takin Chinese radar system LY80 lomat chu pakwalai le turim China nen an indor fel ngala heti lai hi chuan Pakistan le China khan LY80 kha khovela air defense system zinga chuan athabera polangin an soi hial nge kum sang ni som pangale sang ni som parwin kar khan LY80 paruk chu Pakistan kuta hlanania kum sang ni som pakwa khan pathum hlan le ani bok mase China hian spare parts le technical support a pechun jom hlei thelo ti hriat zuani he Chinese LY80 hian belchian adol lo na le rin tlak ani lo na chu kum sang ni som pakwa a Balakot airstrike le kum sang ni som ni pania India BrahMos missile incident a khan chiang takin alo lang to khamitum khan Chinese air defense system te khan India missile te kha alo detect man lo ve to ani avoi thumnan LY80 rin tlak lo na chu tun chum operation sindura khan chiang takin alang le bok Pakistan point China hena hian LY80 indu thu sam lo na hi alo thlen pho to a point zathum somria le pariat jet tar chuakin alo thlen to ani ome chungzinga point jani somnga le panga phe chu arang thiang bera en fia ngai ti in an da nge operation sindur nuwa tang hi chuan Pakistan hian tunlai advanced missile system laka chuan under dep zia re chiang viau to tura nga yang